mafhungo nga Rofhiwa Tshikovhele. Lo kovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Tshikafha dza mapulastiki maṱuku ndi iṅwe ya thaidzo khulwane dzo ambarelaho vhupo ha dziḓoroboni. Vhorasaintsi vha wana uri hu na tshikalo tsha nṱhesa tsha mapulastiki maṱuku ane a khou leledza kha mufhe wa vhunzhi ha dziḓorobo dza ḽa China u fhira nga kule zwe zwa vha zwa anganyelwa kale. Ngudo yavho yo gandiswaho kha Journal ya Science Advances yo bvisela khagala uri zwipiḓa zwiṱuku zwa mapulastiki zwi khou tshimbidzwa nga buse na mvula u ya kha dzingamufhe. Notshi dzi a kona u langa mufhiso wa mazhana, naho zwo ralo mufhiso wo kalulaho wa tshilimo u nga khakhisa maitele ayo o khetheaho. Ezwi zwo anḓadzwa kha Journal ya Ecological and Evolutionary Physiology. Bammbiri ya tsedzuluso yo rango phanḓa nga vho John Chen u bva Arizona State University ipfi Negative Effects of Excessive Heat on Colony Thermoregulation and Population Dynamics in Honeybees. Vhaṅwe vhathu vha ya kambiwa vha songo nwa zwikambi. Madokotela vha wana uri tshivhangi ndi zwitzhili zwi wanalaho dangani. Vha ri izwo zwitzhili zwi ita uri halwa vhu bveledzwe nga ngomu muvhilini kha vhathu vhane vha tambudzwa nga Otto-Brewery syndrome kana ABS. Ndi tshiimo tsha mutakalo tshi songo ḓoweleaho tshine tsha ita uri muthu a pfe o kambiwa naho a songo nwa halwa. Tsedzuluso yo rango phanḓa nga Harvard Medical School yo gandiswa kha Journal ya Nature Microbiology. Kha ngudo ntswa yo gandiswaho kha Journal ya Nature Communications, vhorasaintsi u bva Massachusetts Institute of Technology vho bvisela khagala uri vho bveledza philisi yo khetheaho ine ya vhiga uri yo miliwa nga mulwadze. U ya nga vhorasaintsi, philisi yo shemedzwa nga tshibveledzwa tshi nokwaho kana ndi nga ri tshi nokaho tshine tsha rumela mulaedza wa uri yo shumiswa nga murahu ha minete isigathi yo miliwa. Sistemo iyo yo itelwa u shuma na mishonga i re hone nahone i nga thusa madokotela u tevhedzwa ndaela ya mutakalo nga vhalwadze vha re khomboni khulwane. Muthetshelesi a re na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela kana u sala murahu vha nga ri founela kha nomboro i tevhelaho ine ya vha ya 083 861 2263 kana 083 316 0190. Maṅwe mafhungo ndi vhavhelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ḽi ḽone ḽi bvaho phanḓa ku endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhena na vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Veldran Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bvapo tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Veldran Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.